पाउगी थोरम सब यादरी ख्वाई पुनः पुराज खुमुसम तराम लोग चपक लोन खुरुमजरी औदिंग फोंब हुयलम पाउ पाउ चेदगी लोग चप मरुई पाउ सिंह मियाम दा पाउदम जरी औदिंग मरुई पाउ सिंह मियाम थादोकदबने हाइदुना कनब खुंजंग सिंह चंगसिललबसु एटी की मियोय मरी अमसुंग अतोप मियोय अमा एनआईए कोर्ट जेल थाजिनख्रे कोकतागी नहासिंगी मनुंगदा चाद हुंबुद्रादी ड्रग की चैथेंग चाउन फंगले अखोय खुदिंग मनमय काब चिंजातगी लापना लेरसी खेमचान मिसम हापद चेनबसिंग फाबी वायना नगा एमएलए मंगाना गवर्नर द तक्सिनख्रे नगा मिसम सिंह फाजिंदुना थमखेबगी मायोक्त लौखटप थबक सिंगी रिपोर्ट पीरंगनब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स न खंगलगले मणिपुर यान मनुपी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर लेखिद्रे इम्फाल जिरीबाम लंबी की मफम खरदी फिबम सोले खोंगसांगदा अहिंग यारेप ट्रकसिंग असि यौरलगनी एमडीए कुकीजो काउंसिल की चेयरमैन कच्चा नगा हायरकपबु यानिंगदब फोंदोरकली मणिपुर की लेखाई ताद्रबसु वेस्ट बेंगोल ददी एनआरसी चनहनगदौरी सही मंगा की मखाद लेबा अंगांग खुदिमक सोयदना पोलियो ड्रॉप अनि पिथौहौसी डॉक्टर एन बिनो सुगुनु सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाइंगांग ना मुथतनब होनरे लायेंगब लाकनद्रे PUYA राम मंदिर की डोनेशन हायतपगी वाथोक सिल्वर केजी सानी मफम खंगद्रे चेनब निपान फारे मंदिर असिगी ट्रस्ट की चिफम थादोखरे बीजेपी की हिंदू तत्व तौसिनबने चेनब फमनाइबसिंग चेराक पीदना मखा ताबा एम्प्लॉयसिंग ताइनरे स्वामी सरस्वती डेनमार्क दा आजान लाउब थिंगनब थौरांग पाइखतखिबदगी मियामना डिबेट तौनरखरे वेनेजुला दा युवा हाखिबदगी सिखिब मीगी मसिंग समंगागा मरफु मापन यौखरे नार्को ग्रुप सिंह ने खुदोंग चाब लौब सिस्टम की अहोब सिंह मेसिनब लेंगान होनरी अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर द सिखेब लामी तरुक की ममिंग सही अमगी मतुंग द फोंदोरखरे लोइनना प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ढाका की निंखा तंबद सगुटखरे सानबगी पाव वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 इक्वेडोर ने जर्मनी माइथिब पीदुना नॉकआउट स्टेज द क्वालिफाई होइखरब मतुंग लैबादुगी प्रेसिडेंट हराव फोंदोकप ओइना इराय नुमि नेशनल हॉलिडे लाउथोखरे हौजि मखाता बमरोय पाउ सिंह पिजरी मियामना थादोकदबने आइदुना कनब खुंजंग सिंह चंगसिललबसु एटीगी मियोय मरी अमसुंग अतोप मियोय अमा एनआईए कोर्ट जेल द थाजिनखरे हौजि हुयेन ब्यूरोदगी लौबिरसे मे औनिसिंगनी कुनग हुमदोयदगी हौरखिब मणिपुर लान की थौदोक सिंह हेन कंसिलक्तुना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट यौसिलक्पदगी डिस्ट्रिक्ट असिदसु थोनिंगदब थौदोक कया थोरपगी मनुंगदा नवेंबर 8 लिसिंगनी कुनग मरीगी नुमिदान सखंगदब सिंगना मार नुपी अमा इकाय खुमन ममाहन बिरब मतुंग मसागी मयुम मैथाबद यावबदगी लेखिदे हाइबगी मतांग द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इम्फाल लौखटप केस का मरी लेनना थासी तरामापन फागत्खिब मियोइसिंगी मनुंगदा आरामाई तिंगोलगी मियोइ मरी यावी हाइदुना तपाकी तोंगान तोंगान स्टेट सिंगी ngapi district singi miyam na maru oina nupi sing na makoi bu condition amata yauduna tekta kaidana thador kadabani haiduna akan ba khongjang changsilenge charakta NIA gi special court na jail da thajin kre thaudo wasi jiribam police station dagi makharom da kilometer 30 par lom lapna na leiba jairom popi jarol popi khulgi imung amada thoki bani sakang da singi etekta lekhidrabi nupi adugi maming joksang kim chai kunthraga matoi mapuroiba nguru thangsang kawi thaudo adugi marak mayokta lekhidrabi gi mapuroiba na mathangi numi November 9 kunga mari da jiribam police station da complaint report amma file tawkhibani adu thaudo sigi matang da police ne rigole FIR case ama local labasu manipur lengani Ministry of Home Affairs ta haijabadagi matungina case asi NIA na paina na ministry na order pirakpatagi agency asigi Imphal branch office na RC 13/2024 NIA Imphal register tawduna lokatkhibani case asida chenabani haiba singi mathakta NIA na charge tawribani na BNS ngapigani tawribana BNS 2023 gi section 103 clause 2 64 clause 1324 clause 5 3314 clause 4 arms act lising masama panyakai mapan gi section
25 Clause 1A amasung unlawful activities prevention Act 1963 की section 19 NIA na lokot pa kesa sige investigation tatharak laba matung tha sige tarama pande agency asina lokot pa to ba thodo ki case ngi yauna accused ne aiduna moral siduna mioi tara phagat khibani mioi sing asigi manunga arambai tingun gini haiba mioi mari yaw khibani mioi sing asigi manunga leima khong prem nagar dagi khulkhul gi mandap yumpham relief camp da changjafam lawrak liba ning thoujam bobo allies khonang tha ba kuntra ga tare yaw khibani mapu NIA na to ba security person single loina na laktuna numida sida relief camp tagi phaduna phukhi mayokta ke masida changjafam lawrak liba mioi sing wakat khongjang changsinduna yaning de phungdok khibani mahak Class 10 amadi ait tamlibi nupi macha amasung macha nupi ama lere mahag yauna NIA na jiribang thodo asigi matangda phajin khiba to pa mioi singna sanjenba maya lekai dagi hauruk sam manauksa chahi kuncha nambol oina mama lekai dagi mutum nawba kuncha ga taru takham awang lekai dagi kambam somanandani phuga mathoi amasung iroi sema mama lekai dagi salam dipak apokpa es gor kisoni case asiga mari lainana NIA na charge tawduna pharaba matungda court putorak laga ngarang phawbada NIA gi custody da remand lawduna wahang pawng chathar kibani makoi gi custody remand luareduna ngarang NIA na tha sigi nipanda thobal district ki khangbok to leba thobal court complex ta hangdok khiba exclusive special court manipur NIA makoi mangabu judicial custody da remand Lobi naba prayer tawduna puthorki bada koraso ayaba pibada ngarang jail da thajin kibani hari case asigi accused sing ni haiduna NIA na charge tawduna phara matungda jail da thajin kiba makoi manga gi manungdagi pausi asine ning thogjam boibo allies khonang thabagi imungi mioi amaga wari sanabada ngarang makoi bu kota puthorpada makoi gi imungi mioi singsu kota laki NIA na ayuk pung tara makhai taram dai da kor asida puthorak laba matung da kona NIA gi prayer da ayaba pirduna nungthin pung ahum lom tarpada kota gi puthorak laga jail da pukhi bani hari makoi bu judicial custody da remand tauna ba pu da kota lakhi ba im manung gi miyo singsu matung inaki jail da thajin kharabani thoujam boy allies khonang thaba puk pa lekhidraba e noreng gi maikai da gi ma ki relief camp da changja pham lohori ba masa ani gi damak miyeng changbiyu haina phongdolam ki haina su pausi asina tamraki banbe yabdi tha sigi tara mapandi NIA na phagat khiba apumna miyoi tara gi manungda thiam konjindagi kong thongram sanahan allies sana ko miyoi amana mathangi numit tha sigi kunda NIA branch office Imphal gi inspector amane escort commander warga indigo flight amada imphal dagi guwahati da pukhi bani mag NIA na lokhat pa case number RC 072024 NIA imphal February tara mangal singani kunga mari gi accused ne haiduna maral sikhibani agency asina phajin khiba mioi tara gi manungda yaukhiba na bai tingol gi mioi mari asi lainga na thu matam da thador kadabani haiduna tapaki tungan ba mafam singda miyam akan ba khongjang sing leptana sangsit lagli bani haidi hojim bakata ba maroi pau sing pijari kokta gi naha sing gi manungda chada humbudra di drug ki chatheng chauna phangle aikoi khuding mangna mayai ka ba sinjak tagi labna leirasi khemcha matam kharagi mamang da kokta da base to ba CSO singa unaduna wari sabada makoina kokta gi na singi manung dagi cha da humpudra rom de drug sina duna chauna chatheng phangle haina phungdor pa laikre haiduna aikoi khuding mangna mayai ka ba sinjak tagi labna leirasi amadi drug pu punna thengnaminarsi haina chief minister Y khemcha na phungdokre wafam asing asi malengi mafam punamakta pangthokpa gumna manipur da su state ki thakta world drug problem persisting issues new challenges innovative responses haiba pandam da Imphal gi city commission center da pangthokpa international day against drug abuse and illicit trafficking day gi thorom da sarya aduna chief minister na phongdokhibani Magna hai Manipur da kumjali singani ga kun ga humdo da gi thor ke irang sigi matung da drug la lon ba ma di puthop pusin tawbo singna sin na balambi da duki matik ahong balere status ki khuthang da drug puthop pusin tawrum labasu irang sigi matung da ayam sarukti Mizoram da une thaidokre adubu state asida su drug
ड्रग खर मखैदी मोरेदगी चुरचांदपुर तमना पुसिलगली BMGS वागी मखादा सेम लंबी सिंगदा ड्रग पुसिलगली हाकी ngasi thauramda social welfare losangi commissioner Robert Khetri mayum director Sheikh Abdul Hakim na mayai tangbal lauki amade akhanaba mitunglen oiki athoi ba mitunglen oiki ba chief minister na thauramgi manungsa na mayai ka ba chinjak taki ngal thona ba masung mipum khuding na wakhan tamina ba paikalagli ba demand reduction gi thabak thorum singi matang da atien ba video amasu utpaga loine na khoi khudingmak mayai ka ba chinjak tagi lamna leirasi amasung punna thengnamina rasi haina wasak lominaki misam mahapada senabasing phabi waina naga MLA mangana governor to taksin khre mamang thagi tara humdoide laloi wifi khulgi nupi sin khula sida hana phara matung da mami na sumakot punsil laga kuki terrorist kupu amada sinakhebagi mihat thina hat kiba pastor ani yaunam naga misam taruga masunga toba phuruba sigi misam singbu hat kiba thodok singda chenaba singa thu matam da phagatuna logi matungine cherak pibi haina naga MLA mangana governor unadun taksin khre ngasi numi yunglakpa dwaida lok bhavan gi campus ta nongna sagat pa staff singi quarter khara governor eke balana sangaraba matung naga MLA sing oriba je kumusot nifuga taret karong ST janghenglung pamai yangkhai humdoi tamelung ST ramuiba nifu mari ukrul ST dinganglung kamai yangkhai mari nungba ST amasung leisio kaising nifu humdoi phungya ST na governor da hakthengna na unadana wafam sing asi taksin kibani naga phuruk MLA mangana ngasi governor ga unakibagi matangda lok bhavan secretary ki official oiba serol thorkhidi adubu bhavan asigi social media platform dadi photo amadi caption khaktamak upload torki naga MLA mangana governor da pungkai amarongi wari sanaki haibagi pau phangki panbe yabde mamang thagi tara humdoi da pharga pukhraba matung miyathi na hatok lamlaga tha sigi kunda leloi wifi koki khulgi mapam amadagi phangkiba naga misam taruki haksang jenims ki mirel sang da puraktuna post mortem examination pangtholabse hogji pauba laikhidraba singi imungi miyoi singna loksinduna roi mathong mangam pangthoktribani leloi wifi khulda thokiba thodo adugi nimidang waramda su jawjang tekta kuki terrorist singna ambush tawdana miyoi ma halaga ma ki loina bi amasung makoina tonglakiba gari bolero thorukiba driver amason kibani thodo sing asigi mathakta ukrul district ki litan PS na konba nagagi khulkharagi misam kharasu hatkarbani imphal da layeng laga ukrul tamna hankibagi lamide ambush tawtuna misi mina yaon kiba thodo su laikarbani ningsingba yabadi ngarang su MLA ngur sanglur sanate yangkhai manga tipaimu AST laktuna governor eke balaga wari sanakibani makha taba maroi pausing amuk pijari manipur gi ahan manupi Indian Foreign Service officer lekidre manipur da gi ahan boina Indian Foreign Service IFS officer orambi Primrose Raikhan Sharma lekidre hairi ma ukrun district ki talun khundagi lekhidraba majasang talu gi masanupi ne ma ki apoposu manipur da gi ahan boina Indian Railway Service ki officer oramlaba matung da Manipur Public Service Commission MPSC gi chairman phabu oramki lekhidrabi Primrose Raikhan kumjali sing samapan humpudra ga tarukta IFS pass tawraba matung da kumjali sing ani nipanda Portugal India gi ambassador oiki magne Ministry of External Affairs ki joint secretary su orambaga loine Japan gi Tokyo da leiba Indian embassy ki first secretary su oramki mag lekhidabada chief minister Y Khemchan yauna miyoi kyan awaba phongdokki paujen pinarli ukhul gi MLA Ramuibana su awaba phongdokpaga loine namahaki machin manau oribi Krishya Sen Raikhan Silbal su Manipur dagi yan hana nupi laktagi Indian Administrative Service IAS officer oikibani hair naga misam sing phajanduna thangkhebagi mayokda lokharpa thabak singi report piraknaba National Commission for Scheduled Tribes na khangalagli Chief Secretary amasung DGP da numit kunthana gi manga report piraknaba khangalapani hoji makha taba pau pijari mamang thagi tara humdoida Kangpopi district ki gamnum sarpamina police na konba leloi wifi koki khulgi nupi singna hana thatuna phara matungda mamit amasung makut punsilaga koki terrorist kupu amada sinakhiba chahi ani gi angang yauna
नुपी 12 अमसुंग पास्टर अनि यावना नागा मिशन तरुक पुन्ना मियोय 19 गी मनुंगदगी थादुगी 15 द नुपी 12 थादोरगलबसु नुपा मिशन तरुक की लंगला लंगजिन खंगलतबगी मायोक्ता वाकल लुबदगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स न थौदोसिगी मायोक्ता मणिपुर लेंगाना लखोलप थबगी एक्शन टेकन रिपोर्ट सिंग नुमित 30 गी मनुंगदा पिकलगनब खंगलगले हाइरि वाकल दो मया इफान थाना वांखै लेकादगी आसेम रोशन कौब मियोय अमने पिटिशनर ओइदुना कमीशन असिदा फाइल तौखिबनी न्यू दिल्ली की खान मार्केट की लोक नायक भवन की बी विंग की 3 सुब फ्लोर द ऑफिस ओइरिबा कमीशन असिना महाकी पिटिशन अदु ममांग थागी 19 द ऑफिशियल ओइना रिसीव तौखिबनी पिटिशन अदु फंगलब मतुंग द कमीशन कुमना यंगसिलगा था असगी 19 द कमीशन की डिप्टी सेक्रेटरी कुशाल देव बर्मन खुयेपीदन मणिपुर लेंगा की चीफ सेक्रेटरी अमसुंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ता नोटिस पिरखिबनी कमीशन लेंगा की मकोक थोंबो ऑफिशियल अनी द पिरखिब नोटिस अदुना हाई पिटिशनर आसेम रोशन फाइल तौरप वाकद अदुगी कॉपी नोटिस असिगा लोइनेना पीरी हायदुना कमीशन की माइकेदगी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 338 ए न पीबा पवार की मतुंगिना कमीशन थौदो असिगी मतंग इन्वेस्टिगेट इंक्वायर तौनबा लेपले मरम असिना थौदो असिगी मतंग लौखटप थबक सिंगी फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन सिंग कमीशन पीरीब नोटिस असी फंगबगा नुमित 30 की मनुंगदा नोटिस इशू तौरीब डिप्टी सेक्रेटरी असिदा पोस्ट की खुथांग नत्रगा हथेंगना नत्रगना अतोप पामैसिंग सिनदुना सबमिट तौरकदबनी हाइना खंगलखिबनी करीगुम कमीशन मणिपुर लेंगा की ऑफिशियल अनिदगी पीरीब मतम असिगी मनुंगदा पाकुम फंगदरबदे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 ए न पीब सिविल कोर्ट्स की पावर सिनदुना ऑफिशियल अनिबो हक्तेंगना नत्रगा मखोगी मौसिनबा मियोसिंग कमीशन द लागनबा समन इशू तौगनी हानसु खंगलखी हाइरि आईएम अमसुंग ZUF खुद थोनखरे कैबिनेट मिफम की वारेफ ngasi चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना शेयर लौदुना फंखिबा स्टेट कैबिनेट मिफम न मणिपुर राइट टू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2017 अयाब पीखिब लोनना ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 की ऑर्डिनेंस मखाद लाउथोलगनी हाइरि इम्फाल जिरीबाम लम्बी की मफम खरदी फिबम सोले खोंसांगदा अहिंग यारेक पत्रकसिंग ngasi यौरकलगनी MDA कुकीजो काउंसिल की चेयरमैन काचा नागा हायरकपबु यानिंगदब फोंदोरकली चुरचांदपुर नरांग पांगथोक पावगी मिफम अमदा कुकी काउंसिल नापीगनी कुकीजो काउंसिल KJC की चेयरमैन हलियांगथांग थांगले न ममांग थागी 19 फादुना पुखरब मतुंग था सिगी 10 मियाथिन हालमदगी फंखिबा पास्टर अनि यावना नागा मिसम तरुकपु काचा नागा हाइना फोंदोखिब वाफमबु जिलारोंग स्टूडेंट्स यूनियन नागालैंड ZUN अमसुंग जेलियानो स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली ZSUD की प्रेसिडेंट सिंगना पुनः खुये पेदुना थोरप चेरोला मनाकन मोंग यानिंदब फोंदोरकली KJC की चेयरमैन काचा नागा हाइदुना फोंदोरलिब वाफम असिना नागा मियाम द काइहोबगुम थोले हाइदुना पुक्चेल सेंगना यासिनबना वाथोक सिंगसिगी अवारोसिन पुरप ngamgani मियासिगी मतंग जस्टिस प्रोक्ट्रिब फावबा यूनियन अनिसिना तुमिना लैथोलोय हाइनसु फोंदोरकली मणिपुर के लेखाई ताद्रबसु वेस्ट बेंगोल ददी NRC चनहनगदौरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न सथर लेबल लेबासी के सेंसस 2023 असी मणिपुर की ओनदी स्टेट असिदा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC अपडेट तौरब मतुंग चनहनबियु हाइना लुपसिंग अमसुंग मियामना अकनब डिमांड तौरदुना लागलबसु हौजिक फावब लेखाई ताद्रिंगगी चैरक वेस्ट बेंगल की अनोब चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी नदी लेबासी की नेशनल सिक्योरिटी की मपांगन हेन कंकटनब अमसुंग बेंगल की कल्चरल आइडेंटिटी योखनबगी सरुक अम ओइना यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अमसुंग NRC चना लगनी हाइना लाउथोखरे सही मंगा की मखाद लेबा अंगांग खुदिमक सोयदना पोलियो ड्रॉप अनि पिथगौसी डॉक्टर N बिनो हौजी मखा ताबा पाव पिजरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2023 नुमित सिदा सही मंगा की मखाद लेबा अंगांग खुदिमक पोलियो ड्रॉप अनि सोयदना पिथगौसी हाइना मणिपुर लेंगा की फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर N बिनो न फोंदोरकली सुगनु सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेंगा न मुथनब होनरे लायेंग बलानद्रे PUYA सुगनु सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेंगा न मुथनब होनरे हॉस्पिटल असिदा
Laifam Thokpa Amata Thambida Banana Valayang Balana Drehine People's United Youth Alliance PUYA Secretary General L Abote Mite the Pombishing the Pondorokli. PUYA na Kambukta Tungan Balang Singing Tauji Wariba Pium Junction but Satpagi Sarukamo in a Nasi Kaksing District Sunu the Labor Sugnu Sub District Hospital Pium Junction Ki. Kungchat Sigamari Lainana Arathena Arothena Makata and Pondrupa the Manipulangana Kamuti Health Sector the Center Dagi Sub District Hospital when Unkat Kibatsai Home Lom Sujilgle. Adubu 7/48 gi hospital sida specialist Dr. Amata Yaudana Emo Mari Kaktanatana Leptana Mathok Tori Haina staff sing the Pondorgle. Hospital sida ultrasound machine late operation theater sarbasu mathok tawdri ward sing the phamung phawba thade nupi nupa amangang sing janan ward sing the anaba mat late dental doctor ani pibada Dr. Amana tha khari mamandgi lakhidri ate staff sing bu masing wali Dr. Amana ma ki mahuta topa amana mohsin bai basi akibagi masangni hospital sigi ward sing the oxygen plant sabal waraga susi na bahodri auji hospital sigi Oriba Pibum Kai and Social Libasi posting Tadi staff singing Marta Kaktanati, Langa Yauna Hospital Si, Mutana was Sinbeni Hanesu, Mahang Pundorokli. Ozilo Silapatama Palamgi over Maru Pausing Amuk Pijeri. Raman Dirge donation Hyde Pagiwato, Silver KG Sani Mapang Kangre, Senabanipan Pare, Mandira Sigi Traski Chip Pam Tadokre. BJP की हिंदू तत्व तौसिन्नबनी सेनब फमनाइब सिंह चैराक पीदना मखा थाबा एम्प्लॉय सिंह द ताइनरे स्वामी सरस्वती उत्तर प्रदेश की अयोध्या द लेवरा मंदिर द मियामना कलखिबा सेल कया महान खिबद नतन अचौब स्काम चथरमबगिदमक वाथोक ओरिङै थौदो सिगी मतांग द थिजिलखिबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT न लाइसेंस असिद कलखिबा सिल्वर लुपा 12 किलोग्राम सानी रोम सुमफम खंग्रे हाइन फोंदोरखरे डेनमार्क आजान लाउब थिंगनब थौरांग पाखत खिबदगी मियाम डिबेट तौनरखरे डेनमार्क लैंगाना लेबा दुदा इस्लाम लाइनिंग चटप हेंगलपगी अकीबा पोकपदगी आजान लाउबदा अथिंगबा थमनब फिरेब लौखरे आजान लाउब थिंगनब फिरेब दु लेबा दुगी इमिग्रेशन मिनिस्टर मोर्टेन बोस्कोप ना लाउथोखिबनि हाइरि Venezuela da yuha khibadagi sikiba migi masing samaga marfuga mapan yaukhre Venezuela da ngarang magnitude 7.2 amasung 7.5 yauna hakiba kanma yuana sikiba migi masing samaga marfuga mapan yaukhre amasung miyoi lising ahum rom na asomapan nangle hairi narco group sing na khudong chaba loba system sing ngapigani system gi ahoba sing mention balenga no honari amisa Narco Coordination Center and Court ki tara subami from the Wangang Bada Union Home Minister Amishan Narco Group Singna Kudung Chabalo system gi Ahoba Singbu means Nabagita Malangana narcotic drugs and psychotropic substances NDPS Henamapang Kakal Hanaba Honari Hainangasi Fundokre Operation Sindura Sikiba Lami Taruki Maming Sahi Amagi Matung the Pondorakre Mamang Saigi April Kunganito Jammu and Kashmir ki Palgam the Tere attack Satarkaba Matung, India ki military na Lenga ki Yatang Matung in Pakistan Masung, Pakistan occupy Kashmir POK, the Labour Terror infrastructure sing target Tawduna Satakiba Operation Sindurda, Pakistan ki Maikataki could Halapata Lakidaba Indian Armed Forces ki, Pasentar ki Maming Chahi Amarom Helaba Matungda, Nasi Damak Center Lengan Ahanbu in a Miam the Pundorakre. Pasnen Taruga do the Subedar Major Pawan Kumar Indian Army, Rifleman Sunin Kumar, B. Sakre Indian Army, Lance Naik Dinesh Kumar Indian Army, Aviation Technician Murali Naik Indian Army, Habildar Sunin Kumar Singha Indian Army, Amasung Sergeant Subedar Kumar, Vayu Medal Indian Air Force Nihari. Operation Sindhu the Lakidabat Lami Taru Asigi Maming Nation War Memorial website ki roll of honor the Hapsinduna Amasung New Delhi the Labor Nation War Memorial gi Wall 3 the Haktuna Thamkre. Operation Sindhura se Mamang Sahi gi Me Tareta Indiana launch Tokibani. President Jinping na Dhaka gi Ningkha Tambada Sagot Kre. China ki President
सी जिनपिंग इन चाइना बांग्लादेश की मरुपांग ओइबगी मरीबु हेना सेसिलहनबा फोंदोखिबगा लोइनना ढाका की निंगतमद मतम चुप्पदा चाइना सगुटकनी हाइख्रे हौजी सानबगी पाव वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 इक्वेडोर जर्मनी माइथियोपी नोवाट स्टेज क्वालिफाई होइखरबा मतुंग लेबा अदुगी प्रेसिडेंट हराउबा फोंदोकपा ओइना इराय नुमित नेशनल हॉलिडे लाउथोखरे डेम्बले की हैट्रिक हाफाउद फ्रांस नॉर्वे अहुम मांजिन थारग लेखी हाफ लोय फाउद सिनेगल इराक पांजल 1-0 मांजिन थाकी सिगा लोइनन लोजरे मयाम पिजब मरोई पाउसिंग ख्वाई पुनः लोसिलपद मयाम राजिन खुमुक्समना खुरुमजरी।